Tuni KUKI News in Vezose na botsa venlem ni hivin Tuni 20 March 2026 ahitain mi khan khatsun 21 langa zong in vet Meitei ahitai na ji chu video hi ang kisim geizep tain mun chom choma iboin ho hi het so keo ahi in thil izakai hi leader ho to kiza to na umlova chu thu kimo sei theilo ahi in i gamsung din mun ho hi het so keo ahi in mi tampin lungel za chom chom sei loi jong tampi aumin mi khan khat narrative chom choma thu sei loi jong hi tampi ki ahi in hizi chun thil izakai ki sei ho hi lamkai ho deisa hinam ahi lawaile lamkai ho het pi na ki sei hinam ti pa hi ki hol to ahi ta chu lamkai ho lungel ITOBANG ham ti hi kilazia hi ta chu hung ki sei ahi in to azong hi chiwa ga veleu chun choi KZC leader ho lim kisim ahi hi jong le ahi chet wang chu ki koi lo ahi na ahi chet wang ki koi lo mi khan khat chun koi ho ham iti mai the wa hi in ahin la hi che ho hi tu le tu a KZC leader lam kai ho cho AI a kimang cha a heta chu a lim ding dan wa chu ki sim ahi in tu a hi Manipur CM khat ti chu state khat na dinga chief minister khat nin KUKI zo chate CSO a dinga kingap na KZC ho Guwahati a kimu pi dinga hi tip na ahin bole tile mi khan khat ha lung hang loi ki mi khan khat chu ki pa loi jong ki Meitei hole tangkhul ho di chu tu a hi alung han dan hi za chom hil jing a hi in a THUSEI ho jong hi ngai a hi le ngai nom jong lo a hi in a hin la tu a Meitei CM khat nin hita chu KUKI CHATE kiloi khom nala leader hosi kimu pi dinga gamdanga ahin kokit ahile kimu pi dinga tepna ahin bol request chu china force lovin request ahin bol tho hita chu ahin bol je ahi mi tampi hin Manipur CM khanin KUKI CHATE I macha hi lohil khat hita chu a leader ho a kovin kimu pi dinga request a bol pa hi amalema kisunia wa hi ti loi azat hi sei loi adi sena asangka sar chu tu ni hla jong chu interview a bol na ho wa hi lo le angai dan share a bol khom na ho wa chu ivet na hi le lungsit le ngap a hi tu a hi Manipur CM pa in ai ho nam sunga leader CSO dinga leader dinga ikilhendo ho KZC leader ho hi anakovin Guwahati a kimu pi ding a go ti chung chang ho focus na a hi thu hin se hoi tin chule thil so cha chom tu a hi nam sunga hi PR ngen hi a hung do en hi je a chu hi che ho jong hi hil chet na hi neu hitin koi gam kai ni pi to banga se ya koi organization in ITOBANG se ham ti ho jong hi in vet de wai Namasa penin tuni jingka langa jong chu imu so ke wa in zanhi langa tangkhul ho to ki boin ho jong hi anachil ha zom jinga jingka mata pana chu thal ho jong anaging a hi in ahin la athi amang ho wang hi aki hepo in hita chu alanga hi kiging sadema omo a hi in tangkhul ho le KUKI CHATEN thal ahin kap gengovin ahile Meitei gucha delawa azame ti achu Meitei ho chu KUKI CHATE gamsunga honglut nova thing ho gu dinga got nova ita chu thing ho ahin sa nova hile thal agin phana cha hong zam do la jingwe ti ho jong chu kimu ahin tangkhul ho le KUKI CHATE thal akikap to wa hile akikala Meitei ho chu thingu a hung ho loi chu kichawal wa hung zam do chu tangkhul ho le KUKI te sanga tamzo hung zam do we na ni ITOBANG cha hi in aban le tu a jong hi tangkhul lang hi hen KUKI lang hi hen ita chu alang a hi ki control la khat hi ITOBANG gal hi alet lo na ding alet be lo na ding ti chu
ahung se solo na dinga hi alanga leader hon jong pan alazingoviti ho jong hi mu aikin na hi abana chu tua hi i topic ngova e thumbnail wa i koi pen chungchang chu ga sei lo hen Manipur CM pa hin lekha official ta KUKI zo council ho hi lekha hin thotna date 17 ni a chu lekha hin thotna ita chu 21 ting le hin kimu to ti go ti a THUSEI khom ding a mi ti hi a hin la mi khan khat hin Meitei le KUKI ki boy a hi zi chun hi chiwa a sei khom diu chu peace and normalcy ti lo chu adang sei ding pon de ti a hin ichi chu di a hi lang khana na Meitei le KUKI ki boy a hi in hita chu ei ho iki boy na ka wa chu I leader ho ki mu to vai le chun khat le khat ki ka cham na ho chu sei ding mong chu a hin la ITOBANG ei ho leader ho hin thu a hin din pi wa ITOBANGa hi chi Meitei CM pa hi niel na a hin bol de hom ti wang chu I masang thu chu ki sei thei nai lo a hin jing ni hoting la hong ki ho zo teng o zong le leader ho ana contact ki no hitin ITOBANG thu a sei vam ti ho zong chu update in bol de wa hin a hin la hi chi Manipur CM khanen KUKI cha te tip na a hin nei pai alang khana ige la hi le chun ei ho political movement pa zong hi mi he thein tai na mi za thein I thei ta ve CM khanin request in bol thei ta a hi le chun I piham khat wang hi vi ti chu hi chiwa hi het divin kanami te ho ilungel wa si za igel sang wa chu CM khanin ei ho CM zong lo a hi lo le ni I ma cha zong ki hinai lo a hi wanga chu I CSO leader ho in request theya hi ta chu tauna a hin nei thea hi le chun KUKI cha te I piham khat wang ki hi ai ti a hin asang ka sarin a sei di a hi le Meitei le tangkhul ho chu I gelo hi tai tu a hi KUKI cha ten a bona a hin control ding hi ti chan ge zong chu a sei do a hin la CM khanen hi chi to banga to gon ane a hi le chun anung langa TOSOT khat au mi ti hi het jingu ngai chu aji chu central government in ama zong pressure api ting le ama nop le da aman zong agot khat hi ngai a hi in hi chi chung cha ngai home minister in zong tu le tu a Manipur boy na hi phatata a hin vet sui jing a hin vet la jing a hi in I gen thei I ha sat na ho KUKI cha te gen thei na ho zong hi ei ho sang in zong a hen Meitei ho lunggel zong ei ho sang in a hen tangkhul ho lunggel zong ei ho sang a het nei hi ji chun tu chunga Meitei CM pa zong hin KUKI cha te to iki ho lo a ho tai ti pa hi a hin got a hin hi chawa zong hi ga vekil leo chun Amit Shah Home Minister Indian Home Minister pa hin Meitei CM pa hi akimu pia Manipur gam sunga chamna a theine ding a hi lo le khat kilung to ta hita APHAT chenga thal ki kap to na ho hi a lo ne dinga chu hi china bol ngai huchina bol ngai aman ki mu pi ngai ti hi APHAT chenga hi ama hoin advice api wa amma hon asei ho hi CM khachun azui ngai chu ama sa jong chu e hon birin ha demai dem mo wa Supreme Court na ahung ki ho na wa jong chu Amit San birin apan pi chu IPG am tele birin chu ka sei zo si a bolin ahi le ipi bola ken ka sei si theiding ham ti hi chu hi chi to bang chu a hin tu a jong hi amina chu state minister khat hian state CM khat hi jong le ama bullanga VAIHOM hon thu asei pa chu CM pan jong angai hla ngai hi ji a chu tu le tu a jong hi chi to bang to gon ane ho hi Meitei CM pan ama machama agon a hi po in center langa leader hon hi chi to bang to gon ane o hi ti a hi in zinga ho Meitei CM pa le KZ si ho ki ho na dinga jong hi palai ding
central government ho jong ko yam kha chu zaw kit ve to hi chi to banga chu government in planning a bol e ho banga chu hi ta khat la khat ki he sa lova bol phut jing ti ho chu government in a bol ji lova hi in Meitei CM to ki holdinga a thu chu jong le central langa ko na jong chu ITOBANG ki ho hla na nevam a pressure bolding ham a hi lawai la ngai thading ham ti khat jong chu zawding a hi chi to banga CM khanin CSO leader ho hin tip theya hin ngai sa theya hi le chun tu ni chan gya KUKI CHATEN pan ila na pau hi mo se a hi poi ti chu het theine divai ga phonoi ni chi ga velo chun Meitei CM pan KZC ho official ta a request ahin bola kimuto dinga tipna ahin bolna lekha jong chu hi chiwa hi hi chi hi ei ho mi khen khanin a yang si ti ding ham lung thim si ti ding ham a hi lo a phalo momong lunggel nei ho chun tua KUKI CHATEN ipi bola Meitei ho to ki holding ham ipi bola Meitei to ki muto ding ham ti langa hi THUSEI tampi jong movin ahin la hi chiwa I ha na khat no chu a hi le CM pa hin phaya hungovin ka office a ki mu pi di wa hi tia in no bi da wa I ko lut le wang chu thu chom a hin hoti lova ei hon tu ni a aman request a hin bol dung chu ya chu ei ho sei na I pui le the wa hi le chun CM khat to ei ho CSO leader ho chu apan mun thakhat na hi a level thakhat na hi ti a jong hi gel the ya hi ti pa hi ni het thiem wa hi ta chu aselanga gel lovin ama tu chunga CSO leader KZC hon jong inam pi adinga thilsi ahin pe cha wa ahi lo le inam pi ahin zo do le wang chu hi chi ting le chun te mo hi te ahin la tu a hi Guwahati a kimuto ding hi zong le asi imi pi ahin din pi lo di wang hi ta sana pon KZC leader hon zong igam inama dinga pan ahin la diu mi pi lungdei bang chu ahin din pi diu hi ta san a hi ti pa chu iga sei theu hin tin NEOCHA ga sei be kil lo han tunia KZC on jong mawa Nagaland langa imi isa boin ho jong chu het so ke wa hin angami hon hi ta chu ni som thum sung gi na abolwa hi chika a hi ki chawdo ding a hi lo le hi chika a hi na pot do LOUVA hi le ATM khana gen theina na hin to wa wang se na hin to le nang hon mo na ki po de wa hi ti a gi na ana bol na ho jong chu tu ni a chu KZC hon Dimapura leader ho aga ki mu pi win hita chu hi chi chung chang ho jong chu sei khom na ana nei win tu le tu a u khurlanga boina ho jong chu a thu hi ana sei khom mo ti ho jong hi KZC leader ho a ko na jong mu ai ti chu mi pin het thim na diwa in sei wa hi in Manipur CM leader pa jong hi ivet nai le kom ho a hi dem nei lien thang akiti in ei ho min to akilo thim jeng hi chitobang CM khanen ikiloi khom na wa I leader ho a hin ko thea hi le chun phateta KUKI CHATE hung pan khom wa pan in la khom wa hi le phat khat le CM hitalowa PM min zong in coding ithil thum pau in pi theina ding lampi ho zo hi hung nai zo hi ti pa chu het thiam na diwa NEOCHA ka ga sei sa wa hi in chule tu a hi ukhu district langa DC a kona thuso khat kimukit chu a hi le IDPS 2023 a gal hung zama ukhu district nga ho chu tu a hi agang theilam pe na Kangpopi district langa chondo ding ti a jong hi thuso ahin bol ve ti hi mu a hi in DC pa jong hi I chanam khan atang khol hon jong tu chung I boy je wa hi pressure na sata bol jong hin tin hizi chun ukhu district nga 2023 apana IDPS analut ho chu Kangpopi district langa agang theilam pe na chondo dingin phatsa na ana nei tai ti ho jong hi mu a hi in a hin la hi chu ho jong hi amasa video langa jong chu kan sei jingin
ei ho KUKI CHATE hi I pampet got wang wa hi koi ma cha pampet ki theilo koi ma akina thei zong ki lo hi ta chu pathin hin a group khana ding le igam giu hi hoi ta sim tup na dinga hi to gon amazing hi ti a hi aphalanga ikila de wa hi ti chu kana mi te ho kaga te hin tin to a hi tangkhul hola a gen thei ha sata a hi lo le nom ta zong leo hen pathin anom po in KUKI CHATE pangkhom tawin thakhan a khom tawin ti pa chu eizil gai nom je a hi chiwa hi chitobang thuso ho hi kimuji a igam gi ho hi apan bana hung ki tup thaina dinga pathinin to gon anei jinge ti chu isu melo deu hi ti hi kaga sai the hin tin chule KUKI Chief Association Chapikarong Subdivision langa kona press condemnation khat ahin bolvin Hichiva amahon aseu chu ahile de lo ta zan hi date 19 March 2026 ni hon Mr. Lun Khomang Haukip Chief of Bolkot Churchanpur District amahin pungkola vela chu chapikarong hope sunga ravalon khotol hausapu pu sumpi amahi ama chunga hi gunpoint anabolven thalto na suto vin azinu zong anakaido vin chule thalho zong analhawi hichi chunga hi nasata demna akiboli hichi to banga dei umlota thilso kibol hi keihon pha ka sapovitia jong chu KCA chapika rong hon jong nasata ademmo adeilo nawle oimo na thu ahin phongovi ti jong hi mo ahin hichi chungchanga hi anal het deu chu sumpi kitipa hi hichi hausa pa hi anal ho hi in ama hon jong hita chu press condemnation lekha ahin sovin hichi to banga thilso a uma attempt to murder ti chan ge a hi thu a sevin hita chu 19 March ni a ama hona seina vai pungsagi atikin novin hichila a hausa kha thala kisuto a azinu ki kaido a thal kilha ho hichi ho bang hi keihon kadei pove kimu sitna a hi ti a jong hi anal hon jong hita chu head letter head ho mangcha hi demna thupon ahin bolvi ti jong mu ahin chule WKZIC in jong nasata demna kanei ve ichito banga hausa khat pu sumpi anal kibol gen theina chunga ichito bang natong ho thun khomang haukip ama jong hi hausa ma hin la district chom ahin Churchanpur district lang ahin district chom khat in district chom hausa khat hi chito banga kibol hi keihon jong demna sangta ka bol ovi ti a chu thupon ahin bolovi ti jong chu iga he thei dewa in pon kin wa hi in zan he a KUKI student organization kana block hon jong thuso na bol ho chu imu dewa hi in koiman chapikarong bazar kai thei loading a hi lawai le more apatna lamka kizot to na gari thaile ho jong thulela aphat lo ze in CSO leader ho akiki ho to in koiman lamhla ho hi nikhat na dinga hi ibol lo de wahi tia thuso na bol na chungwa chu tu a hi movement thu a het sa ti a hi thuso ahin bol kit vin tu ni a jong chu ama hon a seina wa chu hi le a che sa nisim 19 March 2026 ni ho a KSO kana block in chapikarong a bazar kaida phot ding chule more line gari zong nikhat ka sung chapikarong bazar zot da phot ding kiti chu tu ni ho chapikarong anar Chief Association Office a alang lamkai ho kiza mat nazal in la do ahi tai ti ahi in zan he a chu ai chi chungchang thu ai kino mona a umje a chu koiman lam hla loading a hi lawai le bazar la chu chi loading ti a hi in a hin la hi chi to banga ki chamna a ta ji chun
tua hi chi ban ke bol ho a hi lo le chapi karong bazal jot pa loading koima kai hanga che loading ti ho zo si chu kilado a hi tai hi chi to banga thu phone KSO kana block in thu phone ahung ki bol na mi pi hon nei nit pi win hoi ta nei zui pi zalovin mi pi ho chunga ki pa thu ka hin sei ve ti jong hi ain phong ki no ve ti chu KSO kana block a kona het sa na hung ki bol ho iga sim do theu a in aban le KUKI CSO working committee khur hon jong het sa ti a chu tunia thuso a hin bol ki no win hichi KUKI CSO working committee khur hon het sa na a hin bol na wa hi a hi le zani masalanga thilso na chungchang cho a hi in hichi hi jing ni kho ahung hlong ding 21 March 2026 ni tieng le hin thawai kho KUKI kho wang kho a hi so pite ni thangin thiengin bai te le thangboi mang lon kim amani longdam sa voilem na kin ding a hi in hi ji chun a hlang mi pi ho tam thei pe na chi khoma a chi khom ho zo sin hi chi thi op na hung ho zo sin pon vom kivan so ke ding in jong tip na hung ki bole ti a hi in aban le ama hon a sei be na wa chu hi chikin akinei ting le hlang sung mi koiman thal asu ging loading koiman boina isem lodi wa hi ti hi point khatna sevin ani na acha hi le school kai a hi lawai le chi le wa le a hi lawa le khol chi lo chi ti ho jong hi I bo lo di win tip na ahung kinei ti hi a hi in athum na a hi le jing ni hole thivui nakin kichai to ka a su gin thei ho isu ging lo diu chule boina koiman ebol thei lo diu a hi ti hi tuni ke KUKI CSO working committee hon jong alhang mi pi ho het dinga hi chewa hi het sa na ahin bolovi ti pa chu a hi in vuilem na kin gon condolence program le APHAT hi khonei te ni hobung in ahin sim ding jingka ma pi a het sa na hungkinei be ding a hi ti hi a hi in ITOBANG program hi sopi te ni vuilim na program ho hi akho te nin ahin kingai to diu ama ho bung hon program ho ama ho lungdei banga ama ho dei bang ta ahin kisiemova jingka mata la ahin he sa deu hi chi dung zuya chu KUKI CSO working committee ho hin avela mi pi hungki het sa ding hi ti hi a hi in hi chi hi KUKI CSO working committee defense langa kona het sa na hungki bol chu a hi government to ki het thim na a hi lawai le government hi nga I thum na pau hi government in ei phat sa ta je a chu hi chiwa I so pi te niu ta chapa te ni jong hi voilem na kin jing ni khole ho bung ho lam kai na a chu voilem hiding a hi tai ti pa chu het thei na diwa in phone ken wa hi in hi chi chan chu tu ni igam sung inam sung din mun dan ho het thiam thei na deule mi pi ilung boy lo na dewa iga phone thei ho hi chi chan chu a hi in tu a jong hi mi tampi e ho hi I hat lo naw le ikito ji lo na pau hi leader ho hin ITOBANG lungel anei wa a hi lo le IPG a chu hi chitobang to gon ho chu anei ham ti pa hi ama ho direct nga ido ji lo ji wa hi boy ji a hi en chule leader hon jong hi chitobang to gon akinei dinga hi le mi pin he khel khan te ti a mi pi het thiem sa ji lo wa ama ho lungdei banga a hi lo le ama hon hi chi mi pi a dinga thilpha zo hin ti ti a mi pi he sa ji ta lo wa ama hon decision na hin kila ji ting la hin khat le khat ki ka a ki oi mo na uma khat le khat communication khat le khat ki ka communication gap ahung ting la hin ki sei si na ki dem na lam kai ta san lo na lam kai phalo ti a THUSEI na tampi ho hi hung do ji a hi in nga hi the ai le kanami pi te ho
tua APHAT na hi ilam kai ho hin to gon ane wa hi le ipiti ham ti het nom vai le direct nga phone huitin direct nga ke ho pi huitin ki mu pi huitin a thu pa hi leader khat hi na zala chu ama hon zong imi pi a dinga i dei lo ho a bol de wang hi ta san a hi po in hi chi chun hoi ta ilung hi igel to jiwa thu ho hi sei ji de wa hi in social media dunga ki mu ho bang chu zat dang nam dang hon i paw sim thei hen lang hi le ei nui sat de wa hi tu ni a mi i za nam khat email ma tevin hi chi to bang thang thip na i ne wa hi KZC le CM chu hoi chi lin zo ham i people la chu ama ho thu thu a chu uma a hi lo le CM khanin KZC khat chu request ka ki bolam ti a jong hi mi tampi lunghang a hi in a hin la hi chiwa kona iga he do thei deu khat chu a hi le tunia KZC leader ho hin inam pi dei lo dan a hi lo le mi pi zo do na dinga wang na ato lo de win ka ta sanin azi chu KZC hi center government hi hen a hi lovai le state government hi hen I macha kizop na lo hi mi pi zo to kizop na uma mi pi lungdei banga kong tol a hi ve ti pa jong hi MLA ho hi hen su ho hi hen hi chi ho to a ki hen dan na pa chu iga he thim na diwa chaina neu cha ka ga sei saw hi in hi chi chan chu tu ni a igam sungowa thil dan ho le thil so ho he theina deu le mi pi ho ilung boy lo na diwa hil chet na hin bol theu hi chan chu hin tin tu ni KUKI news in be a hin ngai lo zo se na chung chi evin ka ki pai na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen